TV Amansane Yena Yedimu Kumawu TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawu TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane right yema abusuafo nyina badeka de sala badeka kade ene onyame adom eyifiada enra holiday no yenyaye ema komos ko bom paye na mpaye kronkron a etwato kra ewe fasting mu no nyame adom yekoye na ekoboye na nso na efiada nyame adom yasa ko mosque asa ko state ampon se ono ankasa nkan ho no moye na oman no empuntu ne nkanko entimi enkoso na bibiara ompe oman ibo ne de nyame sacha na adwe no nyame sacha na so so nsachira onyankopon no ankasa ona aretoye ne dia one no eni yatrase midin e de Alhaji Sir Mike yatrase benyamre na yatumi adi enkomonsam no edoso onim se be 1 month ni de yatrase bia no a ye ka the issue of illegal mining kwa be fast bitumi atu ase ana ye ntu ase kwa be na ase na ebeboa ma yensuwa ya kwa ya hodo no yebetumi ahwe na afi no yetumi aboho ban anya san hwe ye be akra no we say ye kransuo ansana yetumi ayisu anya bia yisu Ghana na sa wotu so ofie
anya se be ye den pa e de ama eno nti na yina ni abre a ye transia na ye ka ehon nsem no na onim se national dialogue no is no taking a different dimension e called region by region piemu e wa santimantemu ha ena no kuara na ye ho opem so otikoko so asantiwura asantemanwura otumfo se tu otoso mienu ekobia no ne nkasa yemu no de nanade tu dwa ene the compromises bia na amanyefo pese ekoso well ebenyamre na yedi eho enkomo kwamre befa so bitimi no eti illegal man no eso anase anokwan kra won se otumfo kasa no wo se nanano ahemfo na afi MDCs no ebitumi aboa ama yatumi atu ase na asampa da won de ebenyamre na ebusa se nanade kan ho a no ho nkomo e wa sanso ene nei ya betodwa ene se betrasia ene nsa kan krata efri the regional coordinating council indicate say all MMDCs no nyame eya aduma hwe be next week Thursday ubia no emfa ne niema engufom na hand over to coordinating directors na afi omo entake over enhwe ema momo no ento aso until say His Excellency the President of the Republic yaman mandate so no ena ewo the appointing power no ebe yi obi a osefata once no osefata nso a na otimi ato aso ho nkomo enso ewa ha enche ena Reverend Osubempa enso eye video bi beto abonti kire mu say in fact onyankopon ne nyi MPP for nkura baako na de baako am onyankopon enyi MPP for ho no ene say NPP for epese omode omampani bi ba ono no wo ba obewu kristosom abepeja mezremi som asem o kan yi penifo se kutia hoi enimne wura movement for Bawumia 2020 presidential ambition no matutu bi pa e de amane Reverend Osubempa NPP sofo matutu bi amane ne pa na ma voice mbuza na ebra na sofo kan sem efa JDM ho no sa time no ade na ma meka so onye sofo ene die Osubempa nya sofo be nyanre na ye di ho enso enkomo enrada na yenuanom yen nkramofo na yenda na enra His Excellency the President of the Republic Nana Dankwa Akufo-Addo ene o man di nkomo nsema na do kan ene se ono no wa magana so abe enu yo ba Ghana so ba bo mo man no atimi atumpon ye nyina yemo no man no entumpon na emom ade ba kwa wo sere ene se efi ena nanom epen so besu ono no pen so yi Mozambique Christopher ne abosomfo nyina ya tena e wasumde mu a ye nyina Ghana krono a na efiri mu ndinya sa abre ene ebma bibia betentem enti no adesuafo mpanimfo a wo schools ahodo mu say ye tertiary say ye first cycle second cycle ye momoden a say betu atutu ne mayi a enkofo how bi emeto yesom ene enema ahodo no mu na okasi supi no ene wo kitem say ko school say ko sua de adesuanti ne ko school enti du bi wa ye ntutu ne mayi na de si o wegehe no omugusu a mpanimfo etu wanamo asumdue enso ebetumi aba eno so ehun nkomo ewa ha na no da yeretu wanim ese Isasane John Dramani Mahama ni nua Ibrahim Mahama engineer and planners company ba kwa omode aba omo produce cement Zata cement 30 Ghana cedis management abatu dwa se da bi afekura na ombe hebo a omo betumi ede aje no so hu nkomo enso esi na otwi mu a benyamre na yetumi edi hu nkomo na Free High School no obesia eba ne se aduane ho eya yeden ede amom na otwi ede to wanim say 53 senior high schools across the region in Ashanti region and any abeto allegedly omo business ne headmasters ni bi wo ha omo divert aduane a ekoho no ya abeto dwa ene say senior ne kra no eho eya yeden ene sa Ghana National Fire Service for say wo when say recruitment bi ekoso online we ready bi sa nya no kre he no bi anyu sika enso entumi eni na nakom ya mbeka ya nkan no now kasade ma edvan yuko no da betu ja chiremu say in fact there are too many accounts vying for NPP position say kan for no dogs no do yenya ma yenuanom yenso so yemedibi na mo kan for mo ya je party na fa do nyam kwa mo dia dombo buzia nti ada na ase mo kwa mo dia de no afase benyamre na yetimi de ho nkomo some sisi week na no as usual on Fridays a administrator for the NDC here in Ashanti region Sir Wallace Abebio retired ofia ha enen so benyamre atumi adi nkomo na afi so honorable and a communication team member for the NPP George Opoku
amponsa enso ewo ha ebenyamre na ne omo so etimi edi nkomo adwen kyerɛ no fabra sɛ de yɛ no no wo de voice mail ba ebebo e de ama wo video de opese wo ka wa ho e de ba ebebo e de ama wo send WhatsApp ana ordinary text message nso a ebe kan etumi e de ama we are live on Facebook, we are live on YouTube Kumawood TV oko o like no ahye na manfo nso enya bi ahwe me den e de Michael Nana Adumako Alhaji se Mike eni matrasia yedi dwuma no sinu piasada enkoma Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center Tawhid Naturopathic Clinic na afi bi nso so enko emfama Kumawood Training Institute Bestland Estate Limited omnyina no so asem de dwuma no etumi ade abrobe jafo transform makwaba na afi yan hye nkoma twetwe no ase ewa ha George akwaba yera isi ayache isi ayache pa em say isi afi mu kwade isi ewa na isi ba ko bi ampa ba isi say yere mu kwato aba ni wie na no isi abi ba obi aho ye de bia koso kama de ka bibia de na ka koso kama until enra minya ntie se nyambransem bia koso wo ahene makokobe nyambransem yeso bo abrewana na oti adoma kuma se police for wa ahene makokobe omudi omuzaki kan minu akuma bi afa no paniko Nicholas Donko or drive ekobe kwai eja osora no pana wankwa uni di nti okodi pa da behwe ne ne ma onye ebone the boni oye ya ne se or driving and the car no insurance sticker na entire home. Okay. Police for be say na oyi identify letter box no the ma o. Eno ane ne boni oye. So one fan entire home. One fan entire home. Okay. Ya de ne ko police station. Ye ko jani si wa be se miti bebre. Na obi sa se boni amaye ne de hia nti. Obi a me ko di pa ya che me de me abegina ha. Obi an ka hwe nkyere me a we ko na we aba we ko na we aba. Ozi police so na de ebe wo. Didi na tempo to se bi krati ni a onim ni benkum ko ni nifa so de o tumi ngira won ma oni di na tempo a onye hwe enti o ka bi kire o mo afi de wie ya police for 9 etu agu ne so e de o mo sa keka police station o ahele ma kokobin police station o mu wie ya na o ma sa chi na ko share cells o be 4 hours obi a sebi on to obi botom ono asori eja na ere ne ma so ko dipa so na da bia me ka se yemu bia sebi eja erenom ne ema ho koye campaign ma NPP aban ba power se Mike yen kan anu ntum da Emma state institutions bi nipa ye adwuma ho na ye de ye to ne ti omoka no omo ngi din bone ma aban we yi o ni zo mo de ko kwota na eno ne question no o meja na se on ko fie enti eno ra wa ko hospital enne ne hona ma ye ne ye nti o ti fie wa nko ba bia enti nyame adoma adwoada anamu bie wo say ye boa no regional police commander nyawe of this oyawe of this so I know this will be duku enhwe man niam we nkoso asantuma ntema say police for ni bi wo mu a wo ye adwuma efe akono but bi mu so na ma wo ye na gidin bo but no mo say the charges ne say eno ne so say car no sticker no so ko de bo on one fan mo e se ne letter box ye no an say crash party car no fa bo wan san no we obeti won tinye it is hard na police for na ya hema ko be police for yes hard no tokro bio mbedwane akoshem bia we fish them out ya mo ma say omo muru mra so we say ya ma regional police commander et Ebana Swati because I think say o we are no court there say odi for but one fana nko court one make charges be against we nti o to nsa ball no na o ball no so wa ye den send nu aketo ano no nti atwe ababo no me kai say baby such issues here former police commander na me ne dim commander ka say Mike ebi wo ha ye nkola SS fo ye bia wo bekumu ano ho na SS fo no omo bre ya be simpanifo bi so man panifo no link omo ma omo be nya opportunity ko ye police fo no omo na yes ade you say Mike who say they are who say who betimi na obi akọ secondary school who be wie no the structure anti na wanya opportunity ko police e bia wo de o to say me nti ji so ko school na say go de wadwene abeya adwuma no de na ready enti no ni afa ne kem but there ya ne say San Nicholas American so no wie secondary school no so be ko police maybe anga ba na police for na mujina ho no amo chire na ne na nsa mo de mo sa akeka mo hye na se aka mo hye na se friend commander ana mo matimanya akokodo de mo sa akeka no mo ntra on twen well regional police commander Monday nyame adwa nyina ebetu na mo na yaba asem we we say nyina di akite ne ye say aposifo mo di sa ansem hunu no sabi
ɛdeɛn ɛna ebetumi ɛde ayɛ ɔmo sɛ wala asakɔ aba bɔkɔɔ deɛ sanity a nine ni di baba ko ɔno nko adeɛ na wayɛ police station hɔ no mo to mo nsa ɔno wontimi nto nsa bi na wabɛka sɛ ɔne mo ko enti wɔte hɔ no na mo boro no mo jojo no mo yɛ wɔ ya what do you gain bisa the charges bɛ yɛ de bɔ no sɛnka ba yi yɛsɛ bi a anaasɛ bi a wɔn insult police officer ɛdeɛn driving without ɛdeɛn wosu da biribiara sɛ ni adeɛ na mo pɛ no wɔsi enie minya mfa mɔ hɔ but eni mo hwɛ nso na yɛ ade genuine ade ya wo ade sɛ mo detain no gina ha do yɛ ba na yɛ gina ka kwa ho no yɛ de yɛ no nya ko no gina ho saa ebi wo kra ɛnyɛ ɔno no de no yɛ nuane de yo obi a wayɛ bɔne so ayɛ sɛ nke yɛ process no de kokɔ ne yɛ mfa no nkɔ ne yɛ bɛgye ne sika ne yɛ nyi sika no ntɛm ne wɔn nkɔ pɛ sika no bi nhyɛ yɛ bɛgye ne sika ne yɛ nyi sika no ntɛm ɛno akɔyɛ dwuma apɛ sika no bi ahyɛ ɔka ma asɛm bi na ɔgyina hɔ saa na ɔpakyɛ ɛsɔ come on ne bufu kɛseɛ na kyɛ sɛ sika na ɔbɛgye wo na ɛyɛ kɛseɛ o ne bufu kɛseɛ no so come get away na kyɛ sɛ akɔno bufu de wei deɛ de kɔmana no bufu wo nyɛ bi nka ho so ho and their strategy na baako nso baako wuhu a na baako keka de meko gugu no na wa frɛ officer na open wa frɛ ne junior bra mo de oyɛ ni buofu no sika the sales a onye the whole day no de amano ebi ye nwumre ontimi nye bi nkosem enti mo a police for mo ye we nyina of course you're good ones so coordinating advisor Delta Force for this week yeah opare ayesu this week one more day can come na mo won police for na mo won ya na say Korea say Korea Central ye call central mo ka ye aba bibi say Korea Central say I was original idea security coordinator police for nyina kran say me fa say o mo chana say na ya ba office near the handcuff ato almost on hand over nipa 7 pe almost on me 7 pe on hand over near the handcuff ato yes fan sabra no di me cannot nsako yeah the what's papa na near fi what's why regional police commander pen anything you said no but there's everything wrong with it oh yes everything wrong like let me use this example obi a headmaster of Prempeh for so many years and we compensate now board members of Prempeh and board chairman at Prempeh no mo ye board meeting na headmaster no echobi na ono former headmaster no preside over the meeting respect ben oma the current headmaster it is or pare whatever he's been there for no 2000 is it 2000 male style no comfort time I move over to 2008 elections Sembekaya he's the person who did say obe moving to secondary schools Russia more from 3 no time more call from 1 almost form some feeling their date of birth no bia who date of birth no show say we 18 years already start no the police will deal with you oh adwuma do be my MPP data force for no yes and no can say omunim adwuma ya ma party no na small boys and the mo be yes what the FM small boys wo ti suro wo ye adwuma no small boys no play role ba so Wallace why adwuma ma NDC I rise to the administrator ever region na young man bia young NDC ni bia o baby ebe ba office ka cho say ebe ka cho say Wallace free office wo young NDC ni bia no obeba me so sa ba we de omunim say o civil servant omuhunu say o MPP ni o omuhunu say o civil servant ye di obi di ka ba ho boatin yes I know de odi isi no no ko twin no free so no ye di na atwene afiri ho omo so omu nipa na ese ba ho e na wo ye di wa ba hye ho e na omo say time ese odi no ho no apa ho but it's excellent say go back and do your work mampani na ka say opare ayin so I say na sa koy adwuma me pa me nim so be koy adwuma ye di adi na that cold steel yet okay so that's me na say yenim say ye wa posifo bi wo ha momodem bo no excellent dan no mo say ebobo a na bia ya boja bi but ebubu amoye adwuma kan
ɛwɔ Ghana ɛwɔ Kumase a yɛhunu nti kakra bi na ɛfrɛ mu no a ɔmodo makoma ɛyɛ deɛ ɛnsɛ no muntu ɔmofo na ɛnneɛma ɛntimi ɛntodi right for John Chebra na enyamre enkenkan from one day you will look at experience civilian experience with the police na ahwe wo encounter when the police ni bi jan kita won say na isi